Get as frozen now, I still believe it will show up on the street in the snow. Where you gonna go? Where you gonna go? Better believe and let in love. Reason but in love. Crazy, that for sure. Crazy but in love. Even that I know. Even that I know. It'll never show. Right with me. It's alright with me. Dobro jutro, gospodo i svekoliki puče. Evo da vam kažem, zezam se. Dobro jutro, jeste li popili kavu? Ja jesam. I sad ćemo nešto čitati. Najbolje, najmirnije, nema svađe, nema kontravanja, nema prepirke, nema ničega šta ne valja. Što ćemo, moramo naći nešto interesantno. Ovo dosadac, to smo pjevali. Ovo smo uglazbili. Evo možemo u ljubavnu. Ne mogu te preboliti, ne mogu ja sada, jer je moje srce zarobila nada. Čekajte da vas ne treba. Ovo mi ne treba. Samo da sad nešto snima. Ne mogu te preboliti, ne mogu ja sada, jer je moje srce zarobila nada. Da ćeš doći meni opet, da je ovo samo san, da ja nisam tako proklet. Ja čekam te svaki dan. Ne dam nikom da mi kaže da u tvojoj kući, ne dam nikom da mi kaže da u tvojoj je kući tiše. Nek je tužan, nek je uklet ko kaže da ne pišeš više. Šta ovo mi nešto nije jasno. Nikom da mi kaže da u tvojoj je kući tiše. Ja ovo kako pišem, pa to ne bi Bog razumi. Jedva da ja razumim. Dobro, možemo nastaviti. Svi su mene napustili, ne dam nikom da mi priđe. Svi bi oni govorili da tebe nema više. Ja neću to da slušam, u samoći s tobom pričam. Svi govore poludio je, da sa sobom se nadosiram. Da mi je, tako bi ti bio bliže.
da meni srce stane, da bliže ti priđem. Cijeli život nešto čekam, samo s tobom bio sam sretan. S tobom svaki dan je bio izuzetan. U tugu sam sad zataleban, sanjam, dižem se i ljegam. Ovo moramo opet ponoviti. Cijeli život nešto čekam, samo s tobom bio sam sretan. S tobom svaki dan je bio izuzetan. U tugu sam sad zataleban, sanjam, dižem se i ljegam, sa tom tugom sam tebi bliže, ja ću s tugom i ostati, ona mi te daje više. Nije me bilo ovo ja vidim sigurno. Kad sam ovo pisao, nije me bilo ovo ja. Šta je ovo nešto samo dvije rečenice, ne možeš glavom kroz zid, sve će posložiti se, nemoj da se samo se smiri, sve će biti okej, vijuge umiri i opusti se. Ako ti se piše, sjedi tu i piši, slušaj kako dišeš, to će tebe umiriti. Ili volite bosanske sevdalinke? Ostalo je samo malo vremena, ja ti kažem još od kada da si prokleta. Ja sam fali sam. Još je malo vremena, ja ti pričam još od kada da si voljena. Jedan sam kitan, evo ja se vrtim sve po istim. Kad ima puno ovih engleskih, i onda ne mogu naći. Čekaj, možda ima ovdje na ovim kompjuteru nešto drugo. Pa neću to se tražiti. Ne znam smo li to. Ovu nismo. Ne znam jesmo. Ne sjećam se baš jesmo li čitali. Dobro. Svaka duša ima svoju svijest i odmah dobije vijest. Da li je dobro ili loše, što napraviti može ili ne može. Sad ko je slušat, ko će spavat noću, lako će. I kod Boga dobro proće, jer on sam tako hoće. Tko ne želi svoju savjest slušat, sretan neće biti nikad. Zbogom on će se okušat i čini mi se da će brzo početi slušat. Ima takvih još posvuda, takav je i bio Juda. Sami sebe neće slušat i srdbu će Boga kušat. Nikom savjest nije obavezna, pogotovo onom koji... Nikom savjest nije obavezna, pogotovo onom koji sve zna. On će i onako po svom, on sam sebi je Bog. Da je ona obavezna, ne bi bilo dobra i zla. Tada đavo ne bi bio vječan, zato savjest je tu da ti budeš sretan. Ok.
Ta je dobra. Nisam ja, a nisi ni ti, sva od istine. Još bi mogli ja i ti slagat svakome. Evo, možemo i ovu, ali slabo je to. Ja razumijem, ali dobro, nešto ćemo smisliti. Pa šta i da ponovim koji put, da ima veze. Ja to onako, mogao bi to kidat na ovom, na editiranju videa, ali neću, to mi je da bude sve prirodno. Šta to mora biti sve upicanjeno, ne znam ni ja šta, da bi napravili video za YouTube. Ajde, bogat. Je to neki film ili nešto šta će, šta ulaže se, ne znam koji novci, onda ajde. Ali za YouTube video to nema smisla. Nisam ja, a nisi ni ti, sva od istine. Još bi mogli ja i ti lagat svakome. Laž je samo jedna vrsta druge istine. Istina je, kako kažu, igra sudbine. Dobra laž je primamljiva, više nego istina. Svi vjeruju u lažljivca nego časnog čovjeka. Svaka laž je komad istine, ovisno o uredniku, jer laži od sve siline postanu istinite. Ja ovo treba brže ovu kiticu pročitati. Sva laž je komad istine, ovisno o uredniku, jer laži od sve siline postanu istinite. Ovisi o prepričivaču. Ima takvih da im se diviš. Radi se o pokrivaču što istinu prekrije. Prekrije je tako dobro da istine više nema. Nigdje ona viri kroz malo okno od te laži pronicljive. Kako ćemo isto ponoviti. Prekrije je tako dobro da istine više nema nigdje. Ona viri kroz jedno malo okno od te laži pronicljive. Istina je, laž je bolja je od istine. Svako uho želi čuti to što se njemu pristaje. Ovo ćemo isto. Istina je, laž je bolja je od istine. Svako uho želi čuti to što njemu pristaje. Ove neke pjesme sam i ja zaboravim koji je smisao i poanta. Ali kako god ko zamisli, njemu je takav. Koliko čovjek ima mašte, smisla, može svašta zamisliti i odraditi ideju, neku smisliti. Ljudi su snalažljivi, snalaze se u svakom poslu, snalaze se u preživljavanju. Na kraju krajeva, čuo sam od mnogih ljudi, a i ja sam to probao, da muškarac se najbolje osjeća kad nema ništa, kad nema novaca, kad mora svaki dan živjeti od danas do sutra. Tad se muškarac najbolje osjeća. Je da ima stres i to da će faliti, da će morati posuditi, da ovo, da ono, da nemaju djeca, da nekako ima familiju ili nešto. Ali to puko preživljavanje svakodnevno te nekako čini sretnim. Ne znam zašto, ali to je nešto duhovno. Duhovne stvari su isto interesantne, jako. Ili svemirci. Ili ovaj Elon Musk, ja svaki dan ga gledam, pratim,
strašan. Elon je strašan. Za mene je on Isus. Eto. Čini dobro, liječi, ljudima daje, a što ne radi? Na kraju ćemo još svi imati besplatnu struju, a možda i aute, ko to zna? Jer sad se toliko to brzo mijenja, a pogotovo s njim, jer njegovi proizvodi su strašni. On toliko napreduje i ulaže sebe u napredak, a ne mora. On ne mora raditi. On može uživati život. Ali on to neće. On uživa u tome da brine o ljudskoj vrsti. O čovječanstvu. On brine o čovječanstvu. Nije li to za poklonice? Nije li to Isus pravi? I ako pogledaš kroz Bibliju, možda ona ne je ono što je bilo, nego je to možda neka proročka knjiga onoga što će biti. Samo ne doslovno onako ko što crkva to prikazuje. Da se nešto stvori samo od sebe i tako dalje i tako dalje. On će napraviti stroj koji će stvoriti nešto samo od sebe. Ili živo biće, ili dočim se miče i na nešto ide, ima razmišljanje pametniji od ljudi. Ne znam, to je isto jedan smisao života. Što? On je metalan, mi smo ovakvi i mi se recimo razlikujemo od životinja. Oni se razlikuju malo više, a mi smo ih napravili, mislim oni. I njega je najviše strah ljudska civilizacija da ne izumre od AI-a, znači od umjetne inteligencije. Toga se najviše plaši. I mislim da ima pravo, jer tu treba pristupiti s velikim oprezom da se ne bi dogodilo da nas stave negdje u jedan rezervat, na jedan kontinent, da živimo i da budemo druga rasa, da oni budu superiorna rasa. A opet su od ljudi napravljeni i na neki način bi oni bili ljudi. Samo što ti ljudi će sad moći ići u svemir, moći ići bilo gdje. Ništa im neće trebati, ni zrak, ni jelo, ni pilo. Mi nismo toliko savršeni da možemo hodati po svemiru tek tako sami od sebe. Ali vidite, napravili smo čovjeka umjetnog do duše, koji može ići po svemiru i šetat i istrpiti i velike hladnoće i velike vrućine i ništa mu ne smeta, ni radijacija, ni ništa. Da može sam i letiti, da ima svoj pogon. Sve. I onda kad to malo pogledate, stvarno bi on mogao biti Isus. Nešto slično. Ajde. Strašan čovjek. Jako puno ga pratim i predlažem i drugima da ga prate, jer ništa glupo od njega neće čuti. On je strašan. Pa je to samo to saznanje da svoga sebe čitavoga daje za interes čovječanstva, za nastavak čovječanstva, jer je svjestan da ćemo ko rasa izumrijeti ako ostanemo samo na ovom planetu. Mi moramo napraviti uvjete za život i na Marsu i na Mjesecu i možda i daljim nekim planetima, jer ćemo ko ljudska rasa kad tad ovdje morati izumrijeti.
i na taj način ćemo spriječiti da bude egzodus, da nas više nema. Kao što nema dinosaura ili nekih drugih, ko zna koji su bili prije njih. I tako. Eto, to se malo odužilo. Meni je drago raspravljati i take teme me uzbuđuju. Jer mi još uvijek niti znamo ko smo, ni odakle smo. Po meni smo sigurno došli s neke druge planete i tu se nastanili. Ili je ovo opet od neke više sile, neki inkubator, gdje oni samo čekaju da mi njima serviramo, možda i njih, ko to zna. Ajde, vidimo se u idućem videu. Ne zaboravite da se pretplatite i da lajkate ako volite. Ali važnije je pretplatiti se, zato što je to meni važno. Jer, eto, tek tako. Doviđenja.